Nkedisha mwanya mutegeri wa Wero TV ni wega nuntu wako na kanya kurumira metha yetu ya nteto niumbitagwa Christine Wanjeru inkuwate ugeni. Tukiambiriria ni ati Enembroti thokoni ya Ndumuru wandi ya Ntuambui ni monanitie kuthura na kinyagia uguoya wa umunene ni nyuma ya marema kuthondeka barabara ya kuma Isiolo kuthie Mwanka Modogashe kuongerera barabara inu magitauraga mbroti ciao na matirombete rutha kana nkinyagia kwaraniria namo kuringana namo mbere barabara yathimitwe biti 120 indi washoka nyuma ni Kenha bamwe na akandarathi na nkinyagia rwangi rwa thirikari inene rwa migunda mongera biti shingi 60 unturia makuga thaino gumatitikiria na no kana thirikari ikethirwe kiaraniria namo bo kubaterie Rumuru market na ploti sieto iploti irakuringana na enechio barane akariba kuma agwandi ya Ntuambui Gembe North bakuga itakaithiete na mbena kwangaratanwa na gutumika abuthu kwigita ari barabara eno ya kuma Isiolo kuthi Modogashe thiete na mbena kuthondekwa ntu kuringana na burachi athimetwe barabara ya athimetwe yeya mita 40 no ende kuringana na Kena ni ajire yongera amita achingi 20 untu Mwanka athaino akariba bana ene ploti bakuona takaba kunyanyaswa anekena na batikuri Watakena amekuja wameweka mabusti yao kwa barabara. Kuweka busti wakati mwingine anatuambia hii barabara haguzi nyinyi. Na tunaona iko vitu wameweka hapo kwa barabara. Tumelalamika, tumeongea hakuna siku tujaongea hiyo maneno yetu. Sasa juzi tena wamekuja wameanza kubima. Tulifanya ile inaitwa gathering. Tukapima plot na barabara ikatolewa ya feet 120 feet. Baadaye wakaja kuweka zile nguzo waliweka wakasema wanaongeza barabara. Na tayari tushapimiwa. Wakaongeza pande, wakaongeza 30 feet na pande nyingine 30 feet. Sasa hilo umekata shamba yangu siwezi kaa hivyo niseme ati ni sawa tu bila umekata, hapana. Kwanza walifanya makosa wakaja wakaingia kukata bila kutuarifu. Hiyo ni kosa namba 1. Sire na nyumba utebitekwo kou nibeyite kinya bakenja Mwanka kwita unine bakenja na twiranite ai bakaruta mbiko niucio bakeya bakenja ukwa inya bakenja kwa inya na mitiu bakathukangia buru indi bokira bakorerera thirikari mono gukurukira arwangi erwa amenda kana National Land Commission wamwe na Kena na kinya contractor wa barabara ino ni atibe bumeria burempwe babaire bo bakabare area mbecha ciao atuibe itariro nda bathithe micemanio kabatuturo tugiurungi batuturoma ketha iba uturia kabatuturia kundu kugungi bathithite maratazi kuringana utu kwa tabari na bondi betikarinite no tiba na thina ati bakariwa barabara ya thimi kilomita 40 mita 40 yenge lo 20 ya 60 twero tukari wa 60 ye 20 na tutari wa na barabara uito kuona ne tete na mbere kubwethwa na batu tutari wa into bietu endekiriro yetu ntukwena arwe ni tore wa no nto batu tore a Kenya ura barabange bakuri wa yonto Kampela na barabange ibakuri wa into bio bira bithukange tu ni barabara. Lazima tunataka hata mabuloti kama hakuna kitu Kena alibe hiyo mabuloti wenyewe. Hatutaki mambo ingine, hatuwezi furugana na serikali, lakini asiye kubali utufuruge sisi. Akatha kaunda ku kawita tekoti wotheri kwa uno Mwanko uite bunge ukompensate kendo menya na waita kuita bunge njere waita kuita bunge waita kuria uma kuma Ndumuru Gembe North Petan Class Chabare Hakuru manjuri kumanteresia Egembe South matongoretwe ni Nicholas Bario ni mamenerete kundi kingi kia njuri gitongoretwe ni Ntuanjaru na mereti Ntoedhabu no ntokumeneria mukaririgiti wa njuri ncheke niwera inaskadhera mariuga ikundi iki na yatesha nirwe ni njuri no ntuwakuna na nkinyagia kurega kurumira methiere iria ibaterie ni njuri na nkurukini makimenerete na kuga gikundi kiu nkinyagia ni migambo ya kyo kuga ati kwina njuri ncheke kana kwina ikundi ciri cia njuri ncheke ni mabetia ni mabatiri kwithirwa makiukirwa itagari ya kiwatho ni macokete mauga mauntu megie Gavana Kawira Mwangaza na ma MCA na nkinyagia kuingirirwa kwawe mo matithirwa makithungirira indi makethirwa amagi etera na kuraithiria bo mauntu makuthie maugite matendera mwenanwa uriku wa ma MCA kana nkinyagia Gavana Kawira.
baumirite garuni ya Ngongo Itumbi bari kiama kia Kurubanjuri Ncheke ya gishiko kya ubunge kia Igembe South Meneri akurubamwe bare basi adurite na utongeri mu mukarigiti Linus Kadera untu bari Akurubanjuri Ncheke bakuwa kumantangi namba 4 Njuri Ncheke ni moya kaura besao na utiwe ombi kumeadhurana Njuri ye Embe South iturite aruari no ntubokanusa antu baba uchiita njuri batongoretwe ni Ntwanjaro na Kinyua na Miriti Ntwethabo tukiwa antu bau ni antu babengirwo ni njuri na nibo betete kubwithia njuri yo irete airite batwi twina atongoria betu Nseke ya Meru ni watanirite iri amwe pio itongeretwe ni chamani wetu Linus Kadera na atongeria bara twarikirire jara kucheria ya njuri irua nyuma miaka 10 irio basemane ground ni rengi utarana na ntona kithurano kia haraka kisemane kithurana inya kia skuru kwenda kwira adiriano arojaro na timu eke ibasokera anturi timia sokere utimu setho ya njuri yo kwenda kwarania Meru no ntubotongerwa na murengo fulani plus andiriano itokomea interest ya nthakeke akaritie county na itiomba utumathangalanya Meru county na akaria nthakeke nyatutu nthakasia tutumbokaria kumwira ke nthakeke ankwenda mwira nthakasi yake ni ingwene county ni governor mwire na menyere nthakeke urabati kumenyera rai wage mutie na areke umitonya njuri ndo ya njuri kende mukario karia nthakeke kuntha keke thani yandiki kibwake inkuibwa inya na gwite ate antu bara baba ure ntukora bare county baba ruma inkwenda mwira njuri eterumana o uotheri etemya kuruma moti itomba kuruma na veto no ntu ibatere kutonya kiribondo ene iritari cio na cio nteto ciege koti kunenganira gamba ya Gavana Kawira Njuri Ncheke akuruba baliwa gutiumbika ni kwithira njuri igamba rire tikirio ni athitangana bebongwa ithwe ni Gavana Kawira kana ma MCA Kawira ke ya kuthitanga kiri Njuri Nseke ya Meru akawana kunywa ni MCA tuibandikira baroa na Kawira twamwandikira twasemana nabo tukathitanga tukaria nabo butu kireamba kure na muntu rolamikite kankwenda kuwa njuri ni watanirite na njuri hivi karibuni chairman wa national Mr. Kadera na Rewo diaspora atongerete county ya Isiolo Tharaka Nithi na Meru na diaspora ne itakurari musemanio nwetwisia chairman wetu wa njuri ite ndaila rutera no rumwe ruterwe weterwa siasa kana ruterwa ruikururu ku support Gavana Kawira Dennis Mugendi, Weru TV, garone ya Kurubanjuri Ncheke ya Ngongo Itumbi, Kirarai, Wandini ya Maua, Igembe South, County ya Meru. Mubunge wa Ntwaka County ni ya Meru niwe Elizabeth Kairemia na atariritie kana na aritie na kuga ni Ntwaku na nkoro muno kona muntu maria makudina mbere county ni ya Meru magisiasa orire umeru ni atongoretie na mekarika masina inini kugia andashia tene na kinyagia ntano cia ciari gucokera ndani ya matura baria auritie ri watongoria mamatura medire makireithiriria na ukubi na gutigira ntano ino cia ciari ite gucoka kairi maturani na antu baria makagwatikana na mabite mamakuyukirwa matagaria makiwatho nankwenda ku emphasize nuntu inya tukuigwa ana iba kugurwa kurio batithiretie form 4 imantu ojaja nangwete ke mwathani atutethia ntije ketha turogi kagita ka Meru yetu ete karibu wega tendo acia siasa te mantu ya socio ketha ithina atuma tuthithio itu Kenya ntuku imwe ya maromba turombeke na mwathani atuthereria nthi yetu ya Meru bigetwe bothuku sana kuigwa itware 10 te umwe ni 10 batani na biashara na banka bagwatithia no mwanka ntige
eko mwekoro mutano tuimbije mutani umwe na bangina bambere ibo bareikiriana kaibao nonto inyaba bakansa kiuria keu menya no wina tabia eu batige ko influence bange ntorene utewega bureo twareito ndina aranka bweka wona uno itete utano giake uni nje kwa injirene kana wona inya wite kwa DC ka wite wa polisi uge no kwenda uta we wo kwenda utanithia ketha imami oku kada ijojo oku kanu na twakwejera na ukarebwega nyankuru kioro kuthugani no keja kwa ukarabwega we ngutu ogutu 10 degree ntukui degree ni ene tomi na ukarawe mwari umwega wetere gitara kuria kugurwa ukayo twana twako na ikete nkiwa murimo nuntu ni twari twakwa twari twetu kwinyangu otheri ndende inya muntu mwe kurujo ukainya bajojo bau bagwikiana bau betotanwa bambere fainda imbi nuntu nte kumenya fainda imbi ute fainda reo iko bathukangia ke ko nkanka ora his excellence gachawa ugire njobi isibo kana njobi egeta na nde chibo nya wano ntu mware ute no ageta na nde o tweja ntore ne ku twethira kwina na batani itarjarire ko geta ko mangugine na igo ntu bo ku mono ntu mutongeria no bwiri kwithira kimenya ndi uria gwita sahi na nde ni rondore kire ana otheri nawe mutongoria wa gikundi kimwe gitikia thirikari takio Seaford Kenya na ameneretie ntano cia ciari iria ciambiritie gucoka na kuongereka muno maturani akimenagiria banene atongoria amantura nkuruki na uretie aciari methire makirumira kithomo na matigare na montu mantano nontu itegutethereria anwano mbi ni baria nkuruki ameneretie karikaria igoro baria ciari iragwatikanire ire ntane na kinyagia ciari maciari inu methire magikirwa pene na kinyagia mutani ankurigara na ngastoka mono kwithirwa nkionaga igoro ikuraina na baragwati ana 10 na mutani wao area ya Igembe South igestiko gikene kwithirwa tuije Igembe South ni mwe ira itetana ana na uketha bagikira Igembe South thoni anka ugantu betu rutano rwa mwana mwari rutene tumbi gitenerere wa muciari ugwete rutano wa mutoro ugwete rutano rwa mwana mwari rutene tumbi rutano rwa runene rwa mwana mwari gitenerere ikithomo wa muciari ukethirwo utyomba kuthomithia mwana oku dekana noe mucio sponsor athomithwa kinye byake akinya yoto uteno muciari mwana ta certificate ya rutano uteno twetwera certificate ya rutano tutwire eretho kintu murume eretho imuka uteno yetwe certificate ya rutano so ukethwa ugo mwaciari kirage ntu kyake neno kuona kewa kyake neno wa mwana irutano tafadhali okuthuru mwana oku okumutesa okumutuma agakiene kenduke yao nduke chena ndi tutanana kati inkai mono je undande ya inanto bana batani nyo ibo batigera batuta baetanana bao ndego yonde nyethire rutano na rero kutana mwana ojo rojo marata na wa gikona na gutitana wale akakwithirwa au kwambe kuwa mwana ogonengerwe igwo tumire ngojo twigwa kumutaniria thai so na ndemo aciari babu wete rutano anko muwata puromba gwate ni kithomo kya mwana omwari ciombie ni kuthomithia na bare rutano rutena maana gitenereri amba atongeria betu na mono administration imbolete kesi nyinge jo twitwire gwita campaign ya antaro cia na bare imbolete nyamba cibo jamwe ana babo betano ankaromba thirikari ejokiria tu cibo mwana wa gatanwa ethe uti cibo gutongeria nthiguru no tubo kwithirwa ugwa rekire kiria rio utekwenda kurejoria kwithirwa ugo cibo gitana mwana oku kwa community yonde etane ana ankabwira thirikari ne yukie tware nene joto rera bagutwanga tania na bare bandago batana ikumanisha buriuga ndukeje nande ikathoma etegutanwa etekagurwe society with strong women kwa sababu hata ukikanya tunogoke banini
Unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano, vyumba vya mikutano vya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea, vyumba vya kulala vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Tuna ofa maalum ya bidhaa teule, burudani ya karaoke kutoka kwa Wanji the Songbird kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili jioni na mengine mengi. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Hii season enjoy na GoTV. Beste yako wafuta. Tuna connect na ligi zote. Jishikie GoTV leo ujinice na the best futa live on SuperSport. GoTV, love it. Oringi nkugwate ugeni tukithie na mbere ni ati Rais William Ruto na ugite kiama gia Kenya Kwanza gitendikanirite ngwataniro na kia ODM indi ngwatanirite na njira ya gutigira ati akenya ni makurutirwa wira. Ariwa mirengo ino iri ya gisiasa isite bamwe ni kenda gukabanirana na thina cia akenya indi tima ititongoretwe ni kubo ya gisiasa kana kinyagia kweenda ni baria aritie mama Kirindiunga ya Bekisi County kuraithiriria mirandi ya uthie na mbere ya gwatanite na munini wawe na kinyagia atongoria mangi. Kama msemaji rasmi wa Omo Gusii, nataka niukaribishe hapa, nikwambie jisikie nyumbani, na vile vile nataka niongee mambo matatu peke yake. Hawa watu wa Kisii ni watu wa amani. Watu wa amani wanapenda marafiki wote. Si ndio? Kwa sababu inji hii kama tungeanguka nayo, hakuna mtu angekuwa na amani. Na tunashukuru kwamba Mheshimiwa Baba kwa kukubali kuhakikisha kwamba tumekuwa pamoja tupeleke nchi yetu mbele. Sisi tumekuja hapa kumsindikisha rais katika ziara ya maendeleo ya siku 3 katika hapa Gusiland. Kwa sababu rais amepanga mipango ya maendeleo. Na mimi mwenyewe nikasema nifike hapa Kisii. Si ndio? Sisi kama viongozi, hawa wananchi wamemaliza kazi yao. Wametupatia nafasi, wamechaguana. Ile kazi iko ni vile tutashirikiana, vile tutaungana, tuweze kutekeleza wajibu wetu kama viongozi. Tupange na tutekeleze mambo ya maendeleo ya hawa wananchi. Mambo ya maji, mambo ya stima, mambo ya barabara, mambo ya masomo, mambo ya maendeleo. Hiyo ndio kazi ambayo imebaki kati yetu na hawa wananchi. Hatuwezi kuendelea kuongea mambo ya viongozi miaka nenda miaka rudi. It is now time for us as leaders to unite, to work together for the people of Kenya. Na ndio sababu mimi nimesema hakuna haja tena ya mirengo. Hakuna haja tena ya ubaguzi. Hatuna biashara na ukabila. Sisi wote tunataka tuungane, na ndio nimeunda serikali ya Kenya ya kuleta Wakenya wote pamoja.
Kumania na kwingiba kwa mekari kama wagai ya kaunti ya Embu maabishama ukaria ni mambiritie mushako nikenda kugwata antu monde maria magushumbura akari na nkinyagia biashara no moni mauritwe ni mathondeke ikundi iri kabiraga matita mao mawagiwa ukaria kire eborisi na maomba gwikariwa wega. County Commissioner wa kaunti ya Embu niwe Jacob Buo no rutite mukana kuri andu aria maravesana mikana ya kumbuthura avuli biashara ngurani mwenwa Juakari ino ni thiini wa tauni ya Embu ati ni maukora magiocero makinye mavio makiwatho gukoretwe kuri na uvaguku wa ugitiri mwena uyu andu amwe makira avuli biashara aria engi matikarute wira kuu ati tondu tia kavira ina wale wanajaribu kutisha wananchi hapa kwa jua kali ati lazima ukue mtu ya kabila fulani ama community fulani ndio ufanye biashara hapa ama uishi hapa. Haya yote ni upuzi, na tutahakikisha kwamba tuko na njia na uwezo wa kujua wale wana spread hiyo uoga kwa wananchi. So hatutasema ni nani, lakini tuko na uwezo tujue ni nani na tutadili na huyu mtu. Gukuri umunene wa DCI niwe James Kithinji akiugaga wa mundu ari na kivoto gya kuruta wira wa varia vonthe vururire gutari kurutururwa ni andu aria engi. Unaweza kufanya kazi ama kuishi sehemu yoyote ya Kenya. Tumesikizana? Kwa hivyo let us not intimidate each other. Isemekane wao fulani, wao sijui tunaangalia jina yako sijui inaanza na leta gani. Hapana. Mtu yote anaweza fanya kazi sehemu yoyote. Then na baada thirikari ya kaunti ya Embu kuvitukira chief officer wa trade and industry niwe Maureen Mukami meririte avuli biashara aya ati ni makumagwatirira na njira cionthe niguo biashara ciao ikore cia kutherema. Mimi katikati wiki pamoja na commissioners tutaweza kuingia tutembee huku tuweze kuangalia shida hii wakati ambao iko tuweze kutatua. Na kama kuna choo imefungwa na ni ya serikali na wahakikishie itafunguliwa. Pia kutengenezewa modern facilities. Hayo mambo yote haiwezi endelea kama hatuna umoja. Ni ukweli. Kama ni ukweli barabara ya serikali imefungwa, tutakuwa hapa sisi wenyewe kuifungua hivi karibuni. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbeta Warita Mwaniki wa Musiri. Niwega nontoko na kanya kurumira ntito cietu mbitagwa Christine Wanjeru withiro wina muthenya omwega.